Prabjin pen bainong nang pinang chipusi tet teacher satung pen kachuningri. Dola mara jutang aklam along tame mesen pen indeng thong kebrei si hawar karbiri sunim so ronga je kepa judun. Indeng krep hokasa club football championship men's pini pen kepa thu pangcheng ponpu. Nanglikan ning hang pigma. Nanglikan thek serma. Jong si kalan pulo tangte ke kanji aphan chisik ignon. Karbi Anglong Moms Dancing Star Season 4 lapen Kids Dancing Star Season 2 pai lapen osomara tumaphan ke kan kachepate online audition padopon bomlo. Mathari registration anam sika isita pinangne mate aki joypen. Bangso online audition ke padopon lake preniphai krep hopen inquirer cap arnian. Tangte Varsai ke mechu endunra pader di pin pen chisikra kanra ke kana video to record ra official WhatsApp number 88374600187 lapen 6000566839 kalite 8822198772 along nonamad loik phit non lapen ning chibi tha ke kan arjan kene babang arpan mate landscape mode nangji lapen alun kiding nai sita minute hini kalite kithi nai sita minute isira achitim anke donangji Karbi Anglong live Adap Abirta long penili sami mirinhan sepi pini birtang ton pen arjuponik tha Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong arlo attokanu ahawar loki charli awarmon ke pami senji aphan pu mathasi quality education ke wanji aphan mangponlo Bangso ting pen Karbi Anglong Autonomous Council Education Department EM in charge Richard Tokbi amit hangamat chithor plutsi Pregjam School College along kahumri padoponlo lapen ongdung school along single teachers school doan pangtheksi bangso adim thanbang ke papleng ji aphan kidam tang jang mia chikloni phai krepho surihini ra inkora hinian inkan bang pharoi sira bang troksir ke brei si abang phu abang phi tet ki untang atuma phan lower primary ang deng along loke pathan don ji aphan appointment pi pajer ponsi methang asai pacheklem toilu Bonta amithang asai kachiklem pinyani an cheklojon krehini pleng deta phita salary mate bainong kipi pedeta jok ningke oi ningduk chepaklang si trainee phai inkora trogarni Difu Gov Boys Higher Secondary School pathu aklamalong ongdung thanbang chingrum si bangso kisungpen kachepa jok jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Thuliram Ronghang Anparta Education Department EM Richard Tokbiaphan tuning repon Lanar ni pentanili tuma banki akam chun po bon pusi inghong bom nin chithi ben sido bom lo sitami pini arni antami akama bang na chun pipe dia ta thesi pini la bang so press mita bang nili tum ini nang koklo la sinali tum media hoi pe nili tum kachuning ri kang tunga banki Karbi Anglong Autonomous Council CM sir Dr. Tuliram Ronghang nili tum matter prabjin pe nagi solve pia phan nili tum la bang so SIU approval la bang prabjin pe nagi palong pia phan nili tum phan ang cherap ivek thanang cherap dun vek thapis nili tum chuning ring tunglom lapen ki aki hai Richard Tokbi Education EMKAC alang li phans tambe alang li jakong do an pen nili tuma kam nagi pachun pije phala bang so ki sung pen nili tuma phan nagi pajogi phan alang phans tambe nili tum chuning ri padi cream lo lapen ki DMC madam lapen PD long ki claim ki theki dinga tum ans tami kaduka vi na chirap na chitudun pen nili tum bang so SIU kamba nagi pachun pi theki je phan si nili tum ahin kaduka vi 191 that LP teacher se hin pen chuning ri lo kardom News report Karbi Anglong live Dwarbaguri Zonal Karbi Youth Festival arongaji kedamtang preniphai inkora hiniar ni pen pangcheng ponsi preniphai inkora player ni mesen pen dolamara jutang aklamalong mesen pen kepajut pon Lason si indeng thongke braisi Zonal Karbi Youth Festival ketalon along Dwarbagurin ahawar arongaji kepadopon hut nini ke chogani Luncheto Amalin ke Padman Ponahut Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Chetongdun Bangso ho dalamara jutang aklamalong mesen thirklong Karbi hem hengsong kimrang ponjiaphan lak thongke bra photangka kipi ponjiaphan lamcha chipi dekang Nagorik 21 জুনৰ আজি
এই ডলামাৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মই আহি পেলাই ইয়াত খুব আনন্দিত আৰু মই কাৰ্বি হেম্পটন এটা ইয়াত চেংচন দিছোঁ নৱেম্বৰত ফাইনেন্সিয়েল চেংচন হৈ যাব বাই ডিচেম্বৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব উইদিন দিছ ইয়েৰ চ' আই এম ভেৰি হেপী এণ্ড অন বিহাফ অফ দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি I convey my greetings to all the youth of Karbi Anglong for this 31st Junal Karbi Youth Festival. God bless all my youth of Karbi Anglong. Good luck. Dolamara Jutang Aklamalong Zonal Karbi Youth Festival Ketalon ki Jutsiami Duar Baguri Constituency Isimate EM Richard Togbi Aluhia Manpen Kachetong Dunalong Manpeng Aluhia Manpen Khoya Singh Hanse Atum Chetong Dun Bangso Hut Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Togbi Kaning Jeponki Kivangji Aning Kanahut Duar Baguri Constituency Angkang Aparman Apan Zonal Karbi Youth Festival Ketalon Along Racharia Song Hampang Song Chipupe Pinpen Kachirap Tunpen Aliralon Kipipon Tek Pameji Apansetame Ning Jepong Si jutan jubana fancing honji po bang adore dak dhoro malam bang belo party alam bang belo pini kapre ka party atum bang penang che participate dun ja dak kise salong itu mithanga khai jutan jubat si pini so program long dunai po kachama tha dumbangan ge pini nang dun tum an fanga kiro pilo san dun thek the pe akapre akisung do kok ta hai lai pe na jok chitong ndi ta la son nang tha posi sampridang son si thek Kevangji aningka na sengkan van bangke itum klempon paminang pup sini tuning rilo bowe kimi itum participate dun ona la bowe kimi itum kithurmi risoi jang itum ansu se karbi risonim so ronga jelong participate dun nai News Report Karbi Anglong Hanjang Langso Patu Aklamalong Ingding Krip Ho Kasa Club Football Championship Pin Somara Tumapan Pini Pen Kepatu Pangcheng Ponpo Lason Si Kedam Tang Preni Pai Inkora Trokar Ni Gangsam Por Pai Kitom Apor Pen Hanjang Langso Sports Association Patu Aklamalong Ingding Krip Ho Kasa Club Football Championship Men's Kepatu Cheng Ponpo Karbi Anglong Sports Association Mate Kasa Kachepatir Pipon along Hanjang Langso Sports Association Hin Pensi Cherap Chitodun Ingdeng Krip Ho Kasa Club Football Championship Men Cluster 6 Ando Lasolong Hanjang Langso Cluster Long Team Pho Qualified Round Patupon Padupo Bangso ke Patupon Jiapan Pathik Ponsi Pini Pen Pangcheng Pon Pupusi Kasa Athletic Chunbang Rajen Rongpi Pen Than Nang Pachini Pon dak kasa pen mate ladak qualify round polo cluster 1 bangke dak hanjang langsung pen si paprang po pinapen lo kasila bang so cluster 1 long ka pati dunia club amukha bangke ronggang thir FC hanjang langso clear dap FC balibathar pator sarpo japrayan langso ala pen dolamara united FC dolamara ruptalin FC ubomu langso la polo labang ho ang bong pen qualify ron ko masila dak qualify malake hale di fulong si patudam tupo Balipathar pen presenterang Karbi Anglong Live Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponik ji Ni hamaso itu bangso adawai and get okay itu langkin no ajar adawai sorata langlo pota ikom ini la ka thera ba ni salong thelong lo amor jiwan pula bangso adawai thelong ka langkin an puluti adawai nilong an ban lo la kan ni andung lo itu kan ang thek dalo langi Katini keturun lakat tu kalian kombom lo. Klardak pen kachini jiapan Troxy Phaiwi Hini Trop Pho Phaiwi Troxy nerkapalong humri ignon. Prayer Chikloni Phai inkora trogani Sangti Hidi Keparlo National Highway Thongke Brasir Kepalong Kedo Sankardev School Ahemathing Nolong men gari hum thom kachetong proof ajok Bangke thoma bang phuatum ahiring tangrak pen aringa hu sorin tilo
Birta kiri ponlong ating pulotang te Bokajan Police Station ke parlo Balipathar National Highway thongke braser kep atowar pialong Balipathar Sankardev School athengno hum thom kachitonga gari lake car bike lapen scooty pusi chini ponlo bangso hum thom agari men kachitong rui dera jok bangi thoma bang phuatum ahiring tangrak pen arenga hu sonanglo labangso por kopai kilang no ke pho lok lake anerlo por phai sia por malom Megnai Rakar registration number AS03AJ0589 Dilaujan Anat Pen Kevang Bomahut Ihum Pulsar bike registration number AS03R2042 Kevekatuma Bang Men Towar ke Hatun Pedajok Ahiring Tangrak Pen Chitong Daklo Bang Soka Chitong Pona Porahut Towarari ke Pasangkok Scooty registration number AS09F8029 Aphansitami Ropon Cloxy penangan na hok lupusi ke thekdun long arada tumpen nang pachini dun labang so ka chetong along bang ke thoma bang phuatum ahiring tangrak pen arenga hu sonanglo labang so puthak tong sekot pen Bokajan Police atuma phan Birta palisi Police atum adimak long along an pali dun pen ang ton chepari deng ponlo hala puarenga hu ke so atuma phasdami tong sekot pen Bokajan CH sialong sekelang jia phan ponlo Birta kiri ponlong apor hut ana bangke kithi ke janga Birta bangke avilang bonda bang hinia bang phuatum ke areng ki so ahiring tang piklo puta nang pachini dontu Balipathar ben present terang carbing long line Pinia Adap Abirta ke lapuan si kang ton poniklo